taksati faina body detoxification ti hi kan refowanga claim antar lang te ang body detox te kan ti a hemi taksati faina chu taksa tanga bollo te tur te le na hit te pai chu hi ani bera taksati detox na ti mai la taksati fa hi atul ve fo thina kan che na bo ruak thalo hemi pollution wang te kan thil le el in te hian kan taksa ati bal ve fowa chom me sa le ei phung trin le boma an khung processed food kan ti ang te hian achiat harna atian achiat harna preservatives te tel fo a kan thil le ina hian randung thana lo te po tel tri heng te hian taksa ti bala min ti chawa min tingwai fo trin hei hian kan taksa a tur le bollo ain check call thin wa ani ei le in thak le in soi soi hian kan taksa tangin tur le bollo kan pai chuak theya achang chuan hei hi tok lo fowa uluk zoka taksa ti fai detox angai thina taksa ti fai na detox na dam doi le khol kan refo mai theya sum dong takte pon an local pui fowang heng te sum dong an ni tlang puya a him lo thei ti hriat turani tin kan taksa hi ama intify thei tura pathian don ani a thil dang boi pui lovin all sam takin in lama kan taksa hi kan detox thei ti hriat turani in lama kan taksa ti fai na detox na tlem zong han tar lang ila grab ei tam turani a grab hi taksa tangat tu le bollo pai chuak tu thatak ani asparagus te po he tha a kan drama chana wang mai thei tin cranberry tui sor te po hi taksa detox na thatak ani a tin me hol tang siam activated charcoal oma he hi bollo taksa tanga bollo le tur pai chuak tu thatak ani a amum e tu te po a omani thele thlai tharlam tui sor hi taksa detox na thatak ani a heti hi ma sela hemi bura siam chinitel fruit juice ang te chu atha chuang lo ani se lampang chi se hlum se tok nimbu ang te hi taksa detox na thatak ani vek maya hem pa ka yan so thing thak thing purun war le long par te po hi taksa detox na vek ani dietary fiber tamna thele thlai te hi taksa detox na thatak ani a chuti walin thil thlum siam cho thlum thil chinitel chapang chi ra rangi chu atha chuang lo ani tuiluma hanin bol fai te po hi taksa detox na all sam le thatak ani a in tui sik thiang lim in tam hi a thona taksa detox na thatak ani ti hre reng turani antik lai po in tuis in tam hi taksa tan hian atha hrim hrim pe hre turani taksa atagan na hri tu le bol hlo pai chuak ka taksa detox tur hian thil turu le thil dang dai le thil hau tak ti te chia mangai lawa nge sum dong tu emo bum mai theya om turani lawa heng ti chu pakla hi sa point hriat thiam be mai turani talan tawang khanin kan taksa hi ama in detox he turin pathianin aduang ti hriat turni heng tu hian thlan tla in soi zoi te poimo a na tho a in soi zoi mo thlan tla kho pat na tho te po poimo heng te kan te lo puan nge mancho in steam bath te po kan ti thei renga ati thei na om chuan tin heng pa ka hian rui hlo zu zuk le muam te ka taksa ati bol hlo a heng la ka kan feel him te po poimo a tin ril ru le taksa te po hadam taka om te po apoimo ani